Zdravo, dragi moji! Dobrodošli na naš YouTube kanal. U ovom videu donosimo vam prvu najavu za 23. epizodu serije Daleki grad, uzak šehir. Nakon što se Nare ranila ispred suda, nastaje potpuni haos. Džihan je uzima u naručje, sav izgubljen i očajan, dok Oskan pokušava da joj priđe, ali Džihan ga oštro zaustavlja. Makni se, čovječe, makni se! Svi su pogođeni tragedijom, ali Šahin je na ivici pucanja, drži pištolj u ruci i uzvikuje: Džihane, Džihane, je li živa? Reci! Džihan ne može da odgovori i dalje gledajući Nare u potpunom šoku. Šahin nastavlja sada još očajnije: je li živa, reci! U isto vrijeme, Sadakat je skrhana, svjesna da je njeno ponašanje dovelo do ove situacije. Odlazi kod Fidan, pada na koljena i ljubi joj ruku, moleći: za ime Boga, pomozi mi, spasi moju kćer. Fidan ostaje u šoku, nesposobna da povjeruje šta vidi. Zerin i Šahin pokušavaju da je ubijede da pomogne. Zerin joj govori, uznemirena: zaboravi više neke stvari. Djevojka umire. Šahin, sada i sam očajan, viče: šta je ta djevojka kriva, majko? Šta? Fidan podiže pogled, oštro ga pogleda. Ali da li će pomoći Nare? U međuvremenu, Fikrije razgovara sa Džihanom i govori mu za Aliju: ne puštaj je, ni sada, ni u budućnosti. Ne puštaj ruku moje kćeri. Džihan i Alija razgovaraju u sobi. Kada krene da izađe, staje i vraća se, pita je: zar te ne zanima šta sam odgovorio? Alija na trenutak ostaje bez riječi, a onda odgovara: ispričao si mi. Nemoguće je. Mislio si da je moguće drugačije. Džihan je samo gleda. Hoće li joj uskoro priznati svoja prava osjećanja? Kasnije, Džihan zaspi u svojoj radnoj sobi. Alija dolazi tiho, pokriva ga dekom i ostaje uz njega, posmatrajući ga kako spava. Sve više izgleda kao da se i Alija polako zaljubljuje u Džihana. Ne propustite prvu najavu za 23. epizodu i saznajte kako će se sudbina Nare, Džihana i Alije dalje razvijati. Ako vam se svidio video, ne zaboravite da ga lajkujete, komentarišete i podijelite sa prijateljima. Pretplatite se na kanal i uključite zvonce kako biste prvi saznali sve novosti o seriji Daleki grad. Hvala vam na gledanju i vidimo se uskoro.